Begadang jangan begadang, begadang tiada artinya. Seluas sih kok. Hah? Seluas. Libur. Libur. Hari Minggu kan waktunya untuk keluarga, bro. Woi, ibu awak doang. Luas ibu itu. Tapi mana awak ada penumpang awak ada guna ada ke mall. Wih, jegeng. Mulus ngangon rok mini itu. Kleng dah. Cai cara predator, cai. Sepi ada dah. Ketudah awak dah, sudah bedek dah. Kene kenapa kene nengkang yo dah. Awak ni lagi anyang-anyang awak dah. Ingat kalian bersih mulus aja dah. Berkata awak dah ada bapak-bapak temol tu gini awak dah nomor-nomor HP. Bang awak dah. Jadi awak kan ketemuan awak itu, lagi jangan besar dah itu. Asal bernyawa kaki hama. Cai turun dogena, cai sumber berubah, cai ulin pidang. Cai, apa cita awang? Nak mulus gitu, nak yul panegak tu kena di sepion doang. Begitu, awak kan kena nyetir begini gering, kena yang cabut seret tu, kena negak yo, sing tawang yo, kelesang, gitu, wadah kelak ngenau, itu pun dah anyang-anyang awak. Nasi keleng tu, bosin kuat awak tu, jadi awak nomor HP tu, bang kan yo tu, begitu ibu tu ke WA yo, nyak kena ketemuan kita tu, demen awak gitu tu. Barang mulus putih belum tentu di tengah tuh bagus, cai. Cai asal mau putih, asal mau jeget, je terangsang, cai. Cara hidup cara taluh, hati-hati, cai. Apa tuh? Taluh tuh putih, di tengah belum tentu mesti benar bagus, bisa sembuh. Cai na air liu, cai na air liu, hati-hati, cai. Cai dari supir, cai hanya pangkalan hanya untuk gedok benah, cai. Cai nak cara buaya, cai, predator, cai, apa? Sampai cai tegur mesti jeget orangnya cai. Cai deh. Nak leng nih. Makanya awak tuh nak ninggalin nak merok putih bersih tuh kon sing penyakit tuh. Belum tentu cai. Jadi nak lemu sing ada lemu tuh tepuk di sisi tuh dia penyakitnya kan uli di dalam cimereng nawang. Hati-hati cai. Cai itu merusak nama kira awak kan tuh hari Minggu jalan-jalan aja keluarga. Cai sing berubah cai asal nopen dua matang cai gadang berubah gede cai mencai awak kan sing tiap hari Minggu makanya awak kan libur mbah mobil malu ya keluarga jalan-jalan cai nak cara predator awaknya wake kan ngale cicing awak ngale gae awak ulu jumah kan gitu dong awak pes mulai nomor pipes cai telah awak cai bila jadi pipes aja wake cai ulang-ulang nah mana kakak kuliah mau pakai penumpang kalau lihat teman nih cai terus gitu ge pura-pura ke Pangkalak kunan cai wake telepon no ke Pangkalak cai ale ora wake bobo gitu aja kunan cai wake sing bisa bobo tetep cai maju hijau dia luas ini cai ngejak dua cai makasih kejenget cai pero lasang cai no apa dia cai coba wake terus utang wake kengke terus cai mani ulia ya man wake kene order wake kuliah dong cai kamu tidak timpal si sombong kau belegera cai lah ngilip pipis semuanya awak kalau galunga wake tang ni sebelah pipis cai mungkin caran cai tetap mulai enak cai tetap murah ke Pangkala terus wake telepon aja kurang cai ada panjang itu ada wake udang berdosa wake aja kunan cai tetap ngajak lu cai itu si wake itu super lena masih ketemu mengeluh aja cai cuma keras kelet cai cai lemu awas hati-hati cai mani kena air cai penggantung batas cai di benang sanglah bertawang asan cai lemu kau ini cicingnya di itu ngejak baik cicing gini cing yang penyakit terus lemu nenek penyakit cai cuman kok ada gini ngejak cai cing cai ya jangan-jangan pakai bonnet